روژ باش، روژاوه باش، روژاوه گش، روژاوه خوش و روژاوه همیان بخیر به. از مزگین خان دیسا برنگ و دنگ خواه و بنوچه این جیهانی لهمبر ومه. دیروک 24 آداره روژا یک شمه سالا 2024 دیروکه ده ایروش لکانادای مافی دنگ داینه جرشکان ره هات داین دی سال 1837 ده وفات سیدای تیرش سال 2022 ده ام بیجن رحمه خوده سیدای تیرش به و در باسی بشا خویا چیروکا ببم چیروکا میا ایروش گوتنا دل گرچو گوشته برخه گوت آوامن شیلو کر دما کو دل هین کسین خورد و نقنج بخوازه کو نحقیه که بیکی و جار و بلنگاز بکه جخور حیجت که دبینه جبر کو کسی کو او حسی بدنه جی تونه حیجت که بر بچاف کو شوان نکاره جوی بویری رو ببسدم جی کارن بخوره بکن حیجت بنیه تاوی گوتنه وکه کوش هفو که جی تی فهم کرن دگه جه سرحاتی برخی و گر کو دوی گوتنه ده برخ نیشانا بی پاراستن جاری و بلنگازیه گر جی سمبول نقنجکی خورد کو جه کسی ناترسه دبیجن برخک لمرگه که دچیریا گرگ هات نزیوه بو دل گرچو گوشته برخه لیدا حیجتا و گود تا چرا آوام شیلو کر برخه گود از دبن ترمه از چوا آویت شیلو بکم گرمیزه کرکو برخ راست بیجه و جاریجی گود تا چما سالا چوی د پیمن را دجوندان برخه گود هی مال میراتو پار هی خوده از بدنه نخست بوم گر گود فرق چیه هی تو توی تو نبویجی دیاته هبو گلو اف چیروک چکا ناس هات بمن ام دکارن نور بیجنه کو او برخ گلک دشبه ما کردان شخو گر نحوجه هنزانن او گر کیه بله ام در باسی بشه خویا ناورو کام ببن سرنافکا ناورو کامه دی مدیا دیجیتال ده هندخوازن کس شوپاوه نبینه هر کو هم سردما دیجیتال de dijin shopping çalakiyen meyin online her kudiçe dijital deminen her legerin her tıkandın u her belaf kırın alisar internete shop amaya dijital de hele ku dikare nepeni amaya online bave talokeye lebeli hundikarın jibo kem kırına shop ahoya dijital u parastina nepeni ahoya online hingavan bavejin گر کاری من نخباتا مدیایی با منی همی مال پرین خوی تورا جواکی بگرتا و تلفون خوشی بکرا یک بس دنگ جوره و سری خوی راحت بکرا یعنی او قاز عاجز بومش تشتیم بویرنگی روزه که از جهولی وان دا ببم هندکارم بندنا و خوزایی ده دخانیه که بچوک ده پیده بکن حتی پیده جینه کن مش بیر بکن سیبریا 3D به هزاران گیانوران هاته قید کرن. پروژه که نویا به همپا به هزاران گیانور کنترل کرده کو لیکولی نزانستی پیش بخه و وینین رنگین بگهینه جیهانه. مزخانه اندیرو که خوزایه به تمام کرنا اوورد پروژه که هفکاریه یا 5 سالیا دنابر 18 سازیان ده جبو چه کرنا نو آوا کرنن سیبرین 3D نمونه مرتب را و چه کرنا وان با آوایی که آنلاین هروه کتن قناغک نویا ودیتن و گهشتنا زانستی اف پیشکتنه گلک باشه لگور فکری من یعنی از دیسه دبیجم لگور فکر و نرینا من جبو اف سردما ام تیده دیجین تکنولوژی هینا پیشکتنه او قاس مزن ندایه برچه و نعم بیجن مزگین تو چه دخوازی هینا یعنی از لبندا به کردی نزانم چیه لی به ترکی دبیجن ışınlanma از لبن داویمه به چرچوا انشالله از بری بمرم و پیدا بکن چند جیهنه کود خوازم خو بگین موان دران بله در باسی ناورو که خویا پیش دبم Tekiliya bu kuçkande bandor ekmezin lisermejiye insanandike. Tekiliya bu kuçkande bandor ekmezin lisermejiye insanandike. Gel o listina bu kuçkande anji temaşakirna video inwan hoşik behna ve frehtike. Eğer bersiva ve erebe her duguhen xoev vekin. Ligori lekolina kuroja çarşame dukovara plus one de hati ve şandın. Tekiliya bu kuçkande dikare pelin mejiye mirovan enku behn vedan urhat bu neve gredayı xurt bike. Gelek lekolina
an jidan û standinê bi heywanan re nemaze bi kûçikan re fêdeyên hestiyarî, fizyolojîk û hişî weka zêdebûna enerjiyê, zêdekirina hestên erênî an kêmbûna xetera wendabûna bîranînan destnîşan kirine. Ajal û zarok li gor nêrîna min jî ajal û zarok yani zindiyên ku hestên me herî qenç derbasî wan dibin ajal û zarokin. Dayîka min ji tim dibêje ku xweşî û reşiya dilê mirov herî baş ajal û zarok fêm dikin. Bi taybet jî hesp. Ajala ku hestê mirov herî xweş derbasî wan dibe hespin û ez hesp hezek pir mezin bi rastî. Belê, derbasî naveroka xwe ya pêş dibim. Newroz di eksena kawa û dehakî de. Newroza ku eslê wê bi hezaran sal vedigere, di nava gel de xwedîwateyeke efsanewî ye. Ev cejin ku bi çîroka dehakê zalimê serdemê û kawayê ku ji bindestiya xwe rizgar bûye tê naskirin. Her sal di şeva girêdena 20-21 adarê de bi coş tê pîrozkirin. Newroz her çiqas bi şiklê xwe yê herî sade sembola hatina biharê jî tê wateya şiyarbûna xwezayê û vejîna hêviyên pêşerojê. Li gorî rîwayetan berê demeke dirêj gelê Kurd dibin zilm û zordariya mîrekî zalim Dehak an jî bi şêweyekê dîtir Zuhak de dijî. Dehak bêrehmî serweriya gel dikir û êşên mezin li wan dixist. Dehak bi xerabiyê pê ve tiştekî din nedizanî bi îstîsmarkirina gelê xwe dijî lê rojekê xerabiya wî dê dawiya wî bi xwe bianiya. Ez dibêjim ku Newroza gelê Kurd pîroz be, bi hêviya rojên azad, zimanek azad, netewek azad. Di bernameya Nuhev Medyaya Hilbijartinên Herêmiya 2024 de namzedê şaredariya Artukluyê Partiya Yeniden Refahê bi Rêz Mehmet Beşir Ayanoğlu bû mêvan. Namzedê şaredariya Artukluyê ya Partiya Yeniden Refahê bi Rêz Mehmet Beşir Ayanoğlu ji ber ku bi Kurdî nizanibû li ser navê wî şerşêvirmendê wî Ahmet Çınarbaş jî tevlî wî bû mêvanê bernameya me. Ayanoğlu ku berê serokatiya şaredariya Mêrdînê kiribû wisa diyar kir ku em pirsgirêkên Mêrdînê qenç dizanin û ev pirsgirêkên di holê de dikarin bi hêzanî werin çareserkirin û em ji gelê Mêrdîn re soza refahê didin. Di beşa pêşa hilbijartinên herêmiya 2024 de namzedê hevserokê şaredariya Artukluyê Mehmet Ali Amak bû mêvan. Amak di bernameyê de behsa projeyên xwe yê ji bo pêşketina Mêrdînê kir û got ji bo hêsankirina jiyanê çi ji destê me were em ê bikin. Em derbasî naveroka xwe ya pêş dibin. Mirov di çend saliya xwe de bextewar dibin. Mirov di kîjan temenê de bextewarin. Dibe ku bersiv ne ew be ya ku hûn difikirin. Ger hûn bikarin heta dawiya jiyana xwe di temenekê xwe de bimînin ew ê çend salî be. Temenê wê yê herî bextewar kîjan bû. Ger derfeta we hebe ku hûn vegerin berê ew dê kîjan temen be. Ev pirsan em dipirsin belkî ji xwendewanên me yên ciwan re zêde maqûl û watedar nebe. Lê belê gava em vê pirsê ji kesê di ser temenek diyarkirî re dikin, hûn hêvî dikin ku ew çi bersivê bidin. Heta dibe ku we jî ev pirsa ji xwe re kiribe gelo. Belê, min ji xwe re pirs kiriye gelek caran. Ger derfeta me heba, min dixwast vegerim demên zarokatiya xwe. Ew demên ku li kolanên deriyê meşkîna me bi zarokan re lîstikê rengîn dilîst. Em belkî jiyan ne zêde xweş bû, lê haya me ji nexweşiya jiyanê tune bû. Me bi xweşî dinêrît, lewma me xweşiyê didît. Weka Mevlana gotiye, kesê ku tu lê dinêrî ezim, lê kesê ku dibînî tu ye. Hûn bi çi rengî binêrin, hûn ê bi wî rengî bibînin. Belê, em dîsa hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek xweş û geş bi hev re derbas kir. Ji bo agahî û nûçeyên nûjan, cîhanî û ji dezenformasyonê dûr Nuhev Medyayê bişopînin. Bimînin di xweşiyê de. Bi xatirê we.